Spun venit tuturor oaspeților care sunt alături de noi în această ocazie la Bilghez. Köszöntök minden vendéget, akik ez alkalommal itt vannak Bürgezden. Am vrea să salutăm în același timp pe cei care ne urmăresc prin intermediul mijloacelor de comunicare. Ugyanakkor szeretnénk köszönteni azokat is, akik a médián keresztül követnek minket. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe toți. A Jóisten áldása kísérjen mindannyiunkat. În urma veștilor triste pe care noi le auzim în jurul nostru în ultima vreme, Miután ezeket a rossz híreket halljuk mindenfelől az utóbbi időkben, nu știu dacă și dumneavoastră ați observat că deja subiectul principal acum în lume nu mai este pandemia de coronavirus. nem tudom, észrevettétek-e, hogy az utóbbi időben a világjárvány megszűnt, nem még beszélnek róla. Titlul principal în mass media astăzi A főcím a médiában ma este conflictul acesta pe care îl vedem având loc între Rusia și Ucraina. ez az a feszültség, konfliktus, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik. O zonă unde este multă durere și multă suferință. Egy olyan hely, ahol nagyon sok fájdalom van. Nu este subiectul meu în această dimineață să vorbesc despre aceasta, Nem az én témám, hogy ezen reggelen erről beszéljek, dar aș vrea să vă îndemn ca popor al lui Dumnezeu să nu privim acolo unde lumea dorește să privim. de szeretnélek bátorítani titeket, mint Isten népe, hogy mi ne oda nézzünk, amire a világ szeretné, hogy Ca figyeljünk. studenții profeției biblice, Mint Isten igének tanulmányozói, noi ar trebui să fim puternic înrădăcinați și să știm unde vor conduce aceste evenimente. erősen meg kell legyünk gyökerezve, és kell, hogy tudjuk, hogy ezek az események hova vezetnek. În mod special, această situație prezentă în lumea astăzi. Különösképpen ez a helyzet, ami jelen van a világunkban, În urmă cu o zi, sau cred că cel mult 2 zile, kb. Egy vagy két nap, maximum két nappal ezelőtt o soră de-a noastră de credință din Republica Moldova, egy testvérnőnk, aki Moldovában él, care lucrează la Centrul de Sănătate Podiș, aki a Podis egészségügyi központban dolgozik, a publicat pe rețelele de socializare o melodie, un cântec, megosztott a közmédiában egy éneket, atât în limba română cât și în limba rusă, román és orosz nyelven, care poartă titlul Când război nu va mai fi. amelynek ez a címe, amikor háború már nem lesz. Și este o chemare a înălțării inimilor noastre, minților noastre, Az ének egy felhívásról szól, ami lelkünket mozgassa meg, spre acel moment din istoria acestui pământ, arra a pillanatra ennek a földnek a történelméből, când război nu va mai fi. amikor háború többé már nem lesz. În videoclipul acesta Ebben a klipben sunt prezentate câteva momente, néhány pillanat van bemutatva, unele dintre ele descriind oameni care strigă ca război să nu fie. többek között embercsoportok, akik kiáltanak, hogy többet háború ne legyen. Însă poate și dumneavoastră ați văzut în videoclipul acesta sau pe rețelele mass media Elképzelhető, hogy ti is láttátok akár ebben a klipben, vagy egyéb hasonló videókban un moment în care în capitala Kiev a Ucrainei egy olyan pillanatot, amikor Kiev, az Ukrajna se fővárosa, aud sirenele care anunță un atac aerian sau un posibil conflict militar în apropiere. zajos olyan sziréna hangoktól, amelyek légitámadást vagy bármi más támadást jeleznek. Oamenii au căutat adăpost în stațiile de metrou, Az emberek menedéket kerestek a metró állomásokon, în subsolurile clădirilor mari, a nagy épületek alagsoraiban, încercând să se adăpostească. próbálván megbújni. O imagine care te pune pe gânduri. Ezek olyan képek, amik el kell, hogy O gondolkoztassanak, imagine care ne întristează ami szomorúvá tesz și minket. care ne arată că încă suntem pe pământul acesta. És ami tudomásunkra hozza, hogy még egyelőre itt vagyunk a Földön. Dar aș vrea să vă întreb, iubiții mei frați, stimate surori, în această dimineață. De szeretnék egy kérdést intézni irányotokba, kedves testvéreim. Auzim noi alarma lui Dumnezeu? Halljuk mi az Isten felhívását, vészjelzését? Auzim noi sirenele cerului care ne anunță că suntem aproape de sfârșitul istoriei acestui pământ? Halljuk-e mi a menny szirénáit, amely jelzik, hogy közel vagyunk, hogy átmenjünk oda? Vedeți dumneavoastră, suntem într-un pericol mare.
Látjátok, egy nagy vész közepette vagy. Pericolul este acela de a ne obișnui foarte repede cu ceea ce se întâmplă în A lume. vész az, hogy nagyon hamar alkalmazkodunk és megszokjuk azokat a helyzeteket, amikben vagyunk. Și aproape că am ajuns să ne obișnuim cu orice. Szinte oda jutottunk, hogy mindent meg tudunk szokni. Vă aduceți aminte în Luca la capitolul 17, nu deschideți, Lukács 17-ben, ha jut eszetekbe, nem nyitjuk most. de la a végét. versetul 28. A 28. verstől Domnul Hristos în a atrage atenția cu privire la ce se va întâmpla în zilele din urmă, Jézus Krisztus annak érdekében, hogy figyelmeztesse a népet, hogy mi fog történni az utolsó időkben, înainte de momentul revenirii sale pe norii cerului, mielőtt ő a felhőkön visszajönne, Hristos a spus și a prezentat două imagini din Vechiul Testament. Krisztus az Ótestamentből két jelenetet hozott. Două istorii care ne prezintă detalii despre ce vom vedea în lume la sfârșit. Ami részleteket tartalmaz, hogy mit fogunk látni az utolsó időkben. El a spus așa, És ő így mondta. cum a fost în zilele lui Noe Amiképpen volt Noé și cum napjaiban, a fost în zilele lui Lot, és a Lót napjaiban, la fel va fi și la sfârșitul istoriei acestui pământ. hasonlóképpen lesz a világ végén is. Și Iisus Hristos spune, És Jézus Krisztus azt care mondja, erau preocupările oamenilor înainte de a veni sfârșitul peste acei oameni. miben voltak foglalatosak ezek az emberek, mielőtt eljött volna a vég. Oamenii mâncau, Ettek, beau, ittak, se însurau, férhez se mentek, măritau, házasodtak, zideau, építettek, sădeau, ültettek, cumpărau, vettek, vindeau, adtak, acțiuni obișnuite ale vieții de zi cu zi. megszokott időtöltés. Cu toate acestea, Mindezek ellen Dumnezeu în mila și în bunătatea lor Isten az ő kegyelme és szeretete a által îngăduit în fața ochilor lor megengedte, hogy az ők szemeik előtt niște alarme, néhány felkiáltó niște legyen, sirene care ar fi trebuit să le atragă atenția oamenilor. néhány sziréna, ami fel kellett volna keltse az emberek érdeklődését, Dar oamenii n-au luat aminte. de az emberek nem vették Nu știu figyelembe. dacă ați avut și dumneavoastră experiența aceasta, Nem tudom, hogyha nektek is volt ez a să tapasztalatok, plănuiești să te trezești dimineața de vreme. hogy betervezed magadnak, hogy reggel korán Și felkelsz, dacă nu ți-ai format un obicei în a te trezi de vreme, és hogyha ez nem egy kialakult szokás, hogy korán keljél, organismul reacționează și el. a szervezet is a maga módján reakcionál. Dacă după o perioadă de timp te trezești în fiecare dimineață la ora 5, dau un exemplu, Ha egy idő után adok egy példát, minden reggel 5 órakor ébredsz, și dacă la început te-ai folosit de alarmă és ha a kezdetben használtad az ébresztőt, care să te ajute să te trezești, aki segítsen, hogy veți fölkelj, descoperi după o perioadă de 2-3 săptămâni, egy 2-3 hetes időszak alatt nu mai este nevoie de alarmă să te trezești. tapasztalhatjátok, hogy nincs szükség többet az ébresztő Și órára, automat hanem automatikusan organismul a reacționează szervezet, și tu faci un Válaszol. ochi înainte de a suna alarma. és te felébredsz, mielőtt szólna az ébresztő. Eu cred că toți înțelegem lucrul acesta. Én hiszem, hogy mindannyian ismeritek. Dar dacă nu ai format un obicei De hogyha nem lett ez și szokásoddá, sună alarma, és csereg az s-ar putea ébresztő, să cauți cu mâna alarma în jur, lehet, hogy keresed az ébresztőt, cumva să o oprești. hogy állítsd meg. Pentru că dorința, sau mai bine zis, înclinația, tendința organismului Mert a szervezetünk vágya az, este de a te chema din nou la somn. hogy aludj, Frații și surorile mele, testvéreim. vă aduceți aminte dumneavoastră că în zilele lui Noe, Jut eszetekbe, hogy Noé idejében, înainte să vină sfârșitul peste acei oameni, mielőtt eljött volna a vég azokra az emberekre, Dumnezeu a îngăduit niște lucruri nemai întâlnite să se întâmple în fața lor. az Isten megengedett olyan eseményeket, olyan dolgokat, amik addig nem voltak ismertek. Dar aceste experiențe De ezek a tapasztalatok nu au produs decât o impresie de moment. csak egy pillanatnyi tapasztalat volt. Biblia spune că în timp ce Noe era angajat în lucrarea de predicare a Evangheliei, A Biblia azt mondja, hogy miközben Noé prédikált az Isten evangéliumát, timp de 120 de ani, 120 éven keresztül, Biblia ne spune că la un moment dat, a Biblia azt mondja, egy îngerii lui alkalommal Dumnezeu az Isten angyalai au condus din pădurile pământului a földnek erdejéből fiare kivezetett dintre cele mai fioroase. vadállatokat, a Și legveszélyesebbeket, vreau să vă spun că fiarele nu arătau așa cum arată astăzi
fiarele acestea, És el szeretném mondani, hogy az akkori vadállatok nem úgy néztek ki, mint a mostani vadállatok. împreună cu noi, datorită păcatului, Hasonlóképpen, mint mi a bűn átka miatt, întreaga creație a lui Dumnezeu a decăzut. az Isten egész teremtett világa lecsökkent. Elefanții pe care îi vedem astăzi Azok az elefántok, amiket ma látunk, nu arătau așa la nem úgy început. néztek kezdetben ki. Dar Dumnezeu a îngăduit ca aceste animale fioroase De a Jóisten megengedte, hogy ezek a veszélyes állatok și cele blânde és a szelidek is să pornească două câte două spre corabil. kettessével induljanak el a bárka felé. Cerul s-a negrit de păsări, A menny az ég besötétedett iar a aceste madaraktól, animale, és ezek a állatok, fără conștiință, akiknek nincsen értelmük, și-au găsit drumul în corabia lui Noi. megtalálták az útjukat Noé Știți ce bárkájába. ni se spune? Tudjátok, mit mond ez nekünk? Oamenii și-au pus întrebări. Az emberek kérdőjeleket tettek fel. Așa ceva nu s-a întâmplat. Ilyen még nem történt Ce eddig. se întâmplă? Mi történik? Încotro ne îndreptăm. Milyen irányba megyünk? Dar după ce animalele au intrat în corabil, De miután az állatok bementek a bárkába, soarele a rămas în continuare pe cer. az ég fenn volt, a nap fenn volt az égen. Ziua începea așa cum începea și mai înainte. A nap ugyanúgy kezdődött, mint addig, Și ni se spune că a fost doar o impresie de moment. és azt olvassuk az Isten igébe, arra irányítja rá a Și figyelmünket, oamenii- hogy csak egy pillanatnyi más dolog volt. Oamenii s-au întors înapoi És az emberek visszatértek la vechile lor preocupări. a régebbi Vă szokásaikhoz. aduceți aminte de zilele lui Lot? Jut eszetekbe Lót Țineți ideje? minte ce au făcut îngerii lui Dumnezeu. Jut eszetekbe mit csináltak az Isten angyalai? Când oamenii au venit la casa lui Lot și au încercat să spargă ușa să intre. Amikor az emberek eljöttek Lótnak a házához, és megpróbálták betörni az ajtót, hogy bemenjenek. Biblia ne spune că îngerii au lovit pe toți cei care erau prezenți, au fost orbiți. A Szentírás azt mondja, hogy mindazok, akik jelen voltak, megvakultak. Vă dați seama? Elképzelitek? Oamenii au orbit instantaneu. Az emberek egy szempillantás alatt Și megvakultak. ei căutau acum, nici nu puteau găsi zăvorul de la ușă. És ők keresték a kilincset, amelyet nem találtak. Și cu toate că s-a întâmplat acest eveniment extraordinar, És annak ellenére, hogy ez a nagy dolog megtörtént akkor, o schimbare radicală egy nagy változás în viața oamenilor nu s-a produs. az emberek életében nem történt meg. Mă întreb, frații mei, dacă nu cumva este posibil Kérdezem, hogy nem-e lehetséges, și în viața noastră în aceste zile din urmă hogy ezekben az utolsó időkben, mi életünkben is să ne obișnuim cu orice. megszokjunk bármit. A venit pandemia de coronavirus, Jött a világjárvány, a ne-au koronavírus. spus să punem masca, să dăm masca jos, Azt mondták, hogy tegyük fel a maszkot. Vegyük am le, pus-o, am scos-o, feltettük, am levettük. făcut tot ceea ce ni s-a spus până să călcăm legea lui Dumnezeu. Mindent megtettünk addig, hogy Isten törvényét áthágjuk. Ne-am obișnuit și cu această stare din lume. Megszoktuk ezt is. Eram pregătiți să mergem mai departe. Készek voltunk tovább menni. Și când a început această criză És amikor elkezdődött ez a krízis, și s-a pus problema în discuție ca și bisericile să fie închise. és amikor azt is feldolgozták, hogy a gyülekezeteket bezárják, Nu știu cum a fost situația în această parte a țării. nem tudom, hogy volt itt a helyzet, Dar mulți oameni tânjeau după clipa în care să ne putem întâlni din nou cu frații, cu surorile noastre. de sok ember sóvárogva várta, hogy mikor jön el az az idő, amikor végre találkozhatnak a testvérek. Am vrea să vină din nou momentul acela când să fim împreună, să studiem, să ne rugăm, să fim împărtășii. Várjuk azt az időt, hogy együtt legyünk, hogy együtt tanulmányozzunk. Și a venit din nou libertatea. Ismét eljött a szabadság. Întrebarea este, A kérdés az, ce facem cu ea? mit csinálunk a szabadsággal? Am înțeles noi în aceste semne ale sfârșitului Megértettük mi ezekben az utolsó jelekben, faptul că suntem chemați să ne punem la adăpost din punct de vedere spiritual. hogy arra vagyunk elhívva, hogy lelkileg biztonságban legyünk. Iată, a început conflictul acesta în Ucraina. Ime megkezdődött az ukrajnai konfliktus. Nu știm ce va îngădui Dumnezeu mai departe. Nem tudjuk, mit enged meg az Isten tovább. Întrebarea este, frații mei, acum când se aud sirenele acestea spirituale, Feltevődik a kérdés most, amikor ezek a lelki szirénák hallatszanak. căutăm noi adăpost. Keressük mi a Și nu mă nyugalmat, refer la un bunker săpat sub pământ, a menedéket, és nem egy föld alatti menedékre ci așa gondolok, cum spune psalmistul, hanem úgy, ahogy mondja a la Zsoltáríró, umbra aripilor lui Dumnezeu. az Isten szárnyainak árnyékában. Pentru că mă cunoaște, zice Dumnezeu. Mert ismer, azt mondja az Úr. Pentru că mă iubește, Mert zice szeret, Dumnezeu. azt mondja az Isten.
îi voi arăta bunătatea mea. Megmutatom az én jóságomat. Frații mei, să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Testvéreim, segítsen az Isten minket erre. În această dimineață Ezen a reggelen aș vrea să continuăm subiectul pe care l-am început aseară prin Harul Domnului szeretnénk folytatni azt a témát, amit az este elkezdtünk, și pasajul cheie din care am început să studiem és a fő vers, amiből elindultunk, este cel din Isaia, capitolul 6, versetul 1, az Ézsaiás 6. fejezetének az első verse, unde Biblia spune așa: ahol az ige ezt mondja. în anul morții împăratului Ozia, Isaia a văzut pe Domnul. Amely esztendőben meghal a Uziás király, láttam az Urat, mondja Ézsaiás. Am descoperit noi că acest împărat pe nume Ozia era împăratul lui Iuda, Felfedeztük, hogy ez a király Júdának volt a király. chemat să fie peste poporul lui Dumnezeu la o vârstă foarte fragedă. Elhívva lett egy fiatal életkorában, hogy legyen őr a Isten népe fölött. Un împărat care a avut niște începuturi foarte bune. Egy olyan királyról beszélünk, aki nagyon jól indult Am el. văzut noi că în timpul domniei sale, Láttuk, hogy az ő uralkodása alatt faima acestui împărat a híre ennek a a ajuns királynak foarte departe. nagyon messzire elhatott. Niciodată Soha poporul lui Dumnezeu Isten népe nu a mai avut parte de o asemenea binecuvântare nem részesült ilyen áldásban, ca în vremea lui Solomon. csak a Salamon idejében. Mult binecuvântat. Nagyon meg volt áldva. Am învățat noi că acest împărat s-a asigurat și a lucrat în așa fel, Megértettük azt is, hogy ez a király olyanféleképpen dolgozott, încât să întărească națiunea de atacurile care puteau veni din afară. hogy megerősítse a nemzeteket a külső támadások ellen. Și am citit din 2 Cronici la capitolul 26, 2 Krónika 26-ból olvastuk, unde Biblia spune că Ozia a făcut turnuri ahol a Biblia azt mondja, hogy Uziás și a pregătit armata, tornyokat készítette a a hadsereget, făcut întărituri, erősítményeket, a zidit cetăți, városokat a épített, construit tot felul de mașini de război. mindenféle gépezeteket, harci eszközöket În épített. limbajul de astăzi A mai nyelvezetben avea rachete cu rază lungă de acțiune, Ozia. rakétái voltak. Avea catapulte care aruncau pietre și săgeți, tot felul de mecanisme. Kődobálói voltak, mindenféle fajta gépezet. Dar cu toate că Ozia era angajat într-o lucrare De annak ellenére, hogy ilyen munkában volt, de a se proteja de atacurile din afară, hogy védelmezze a népet kívülről, el a uitat că există un dușman înăuntru. elfelejtette, hogy belül van egy ellenség. Iar dușmanul acesta És ez az ellenség era propria lui inimă. az ő saját szíve volt. Biblia ne spune în 2 Cronici, la capitolul 26. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Krónikák második könyve 26. fejezetében az ige Vrem să înțelegem cum a murit împăratul acesta. Szeretnénk megérteni most, hogy halt meg ez a király. Ce pași a făcut el care i-au condus în cele din urmă la moarte? Milyen lépéseket tett meg, ami végső sorban a halálra indította őt. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim de la versetul 15 și 16. A 15. verset olvassuk, majd a 16-at a 26. fejezetből. Am făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Készítette annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până a ajuns foarte puternic. És az ő híre messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegítették, míg nem megerősödték. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Mikor pedig ilyen módon megerősödött volna, felfuvalkodik, hogy megfertőzteti magát és vétkezik az Úr ellen. Biblia ne spune mai departe, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeu. Az ige azt mondja tovább, hogy vétkezett az Isten ellen. Și vom analiza care a fost păcatul pe care l-a făcut el în mod special. És meg fogjuk keresni, mi volt az a bűn, amivel vétkezett Isten ellen. Vreau să observați dumneavoastră, Szeretném, hogy meglássátok în ti, mijlocul acestei binecuvântări,
Az áldások közepette, în mijlocul acestei prosperități, a jólét în közepette, siguranța aceasta financiară de care avea parte. az anyagi biztonságban, amiben része volt, Sfânta Scriptură ne spune că împăratul Ozia, când a ajuns puternic, a Szentírás azt mondja, hogy Úziás király, amikor erőssé vált, inima lui s-a înălțat. az ő szíve De ce s-a felemelkedett. înălțat inima lui? Miért? Dumnezeu a avertizat încă din scrierile Vechiului Testament Isten figyelmeztet még a régi írásokból, az Cărțile lui Ótestamentumból, Mózes könyveiből, despre pericolul acesta al îngânfării, al mândriei, al înălțării de sine. figyelmeztet erre a veszélyre, a felfúvalkodottságra. Uite ce spune Biblia în cartea Deuteronom la capitolul 8. Mózes 4. könyvében, Deuteronom, 8. fejezet, capitolul 8, și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 12. 12. verstől. Uite ce spune Biblia. Ja, 5. bocsánat, Mózes 5. Deuteronom 8, de la versetul 12. Mózes 5.8. Biblia spune așa: când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-se argintul și aur și crescându-ți tot ce ai, hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz és lakozol azokban, és amikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyod is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Care era avertizarea din partea lui Dumnezeu? Mi volt az Isten figyelmeztetése? Când îți va merge bine, Amikor jól megy dolgod, când vei fi binecuvântat, amikor áldásnak când, örülhetsz, când vei avea de lucru, amikor lesz vezi, munkád, nu cumva să uiți de mine, nehogy elfeledkezzél, megfeledkezzél nu róla. cumva să uiți de poruncile mele, Nehogy megfeledkezz az én să törvényemről. nu uiți de cuvântul meu. Ne felejtsd el az én szavamat. Vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră, frați și surori. Szeretnélek megkérdezni, testvéreim. Suntem noi în pericolul de a-L pierde pe Dumnezeu din vedere când ne merge bine? Fennáll az a veszély, hogy amikor jól megy dolgunk, elveszítsük az Istennel való kapcsolatunkat, elfeledkezzünk róla? Suntem noi în pericolul acesta? Fennáll ez a veszély? Suntem noi în pericolul atunci când ne creștem averile, Amikor nő a vagyonunk, fennáll ez a veszély? lucrurile acestea materiale ale pământului. Ezek az anyagi, földi javak. Când avem mai mult și mai mult, să-L pierdem din vedere pe Dumnezeu? Amikor még több és még több dolgaink vannak, hogy elveszítsük az Istent? Sau să spun altfel, Vagy másképp mondom. putem ajunge noi să folosim binecuvântările date de Dumnezeu Eljuthatunk mi oda, hogy az Isten által megnyert áldásokat în așa fel încât să nu ne întâlnim cu Dumnezeul care ne-a dat binecuvântările? úgy használjuk fel, hogy ne találkozzunk azzal az Istennel, akitől kaptuk ezeket az áldásokat? E posibil lucrul acesta? Lehetséges ez? Să n-am timp cu Dumnezeul care îmi dă binecuvântările. Hogy ne legyen időm ahhoz az Istenhez, aki az áldásokat árassza rám. Eram în zona, în țara Oașului. Vas környékén voltam, Am fost invitat să predic într-o biserică penticostală. egy pünkösdi gyülekezetben voltam meghívva După prédikálni. ce am vorbit, Miután beszéltem, am fost invitat la masa pastorului a lelkipásztor elhívott ebédre, și stăteam de vorbă. és beszélgettünk. La un moment dat mi-a pus o întrebare. Egy időben feltettek Vreau kérdést. să vă spun, am rămas mut, n-am știut ce să răspund. Megnémultam, nem tudtam mit Am válaszolni. să vă spun și dumneavoastră, poate aveți un răspuns mai bun ca mine. Elmondom nektek is, lehet, hogy van egy jobb válaszotok, mint ami nekem akkor Discutam eszembe despre jutott. cuvântul lui Dumnezeu Az Isten igéje fölött și beszélgettünk, la un moment dat omul s-a oprit și m-a întrebat. és egy alkalommal az ember megállt és megkérdezett. Zice, frate Andrei, André testvér, la noi în biserica noastră, a mi cam gyülekezetünkben așa arată programul bisericii. körülbelül így néz ki a gyülekezeti program. Luni, biserica aceasta, Hétfőn ez a de gyülekezet, câteva sute de persoane, néhány százan o voltak ott, împărțim pe grupe mici. kisebb csoportokra osztuk fel. Și fiecare grupă És mindegyik csoport pregătește mâncare.
ételt ne készít, întâlnim la cineva acasă, valakinél otthon találkozunk, fiecare aduce ceva de mâncare, mindenki hoz valami ennivalót, stăm la masa de părtășie, közös ebédet Ne rugăm, tartunk, imádkozunk, cântăm, énekelünk, vorbim cu frații. beszélünk a Asta se testvérekkel. întâmplă luni. Ez hétfő. Marți Kedden avem oră de rugăciune. imaóra van, Miercuri szerdán ne întâlnim cu surorile și cu bărbații. találkozunk a testvérekkel és a testvérnőkkel. Joi ne Csütörtökön întâlnim cu tineretul bisericii. a gyülekezet fiataljaival Avem találkozunk. program de cor, Kórusprogram avem van, program de fanfară, fanfara, avem orchestră. zenekar. Sâmbătă Szombaton nu ne întâlnim. nem találkozunk. Duminică dimineață ne întâlnim. Vasárnap reggel találkozunk, Duminică după amiază ne întâlnim. vasárnap délután találkozunk. La voi cum arată programul? Nálatok milyen a program? Pauză. N-am știut ce să răspund. Nem tudtam, mit válaszoljak. Nu că n-am știut ce să răspund în sensul că nu știu care este situația din mijlocul nostru. És nem azért nem tudtam válaszolni, mert nem tudom, mi a helyzet köztünk. Mi-a fost rușine. Szégyeltem magam. De ce? Miért? Pentru că noi am ajuns să folosim o scuză de a ne întâlni cu Dumnezeul binecuvântărilor Mert mi megszoktunk, hogy egy sajnálatot közöljünk, hogy miért nem tudunk találkozni az și Istennel, ascultați care este scuza. és ime mi a... N-avem timp. Azt mondjuk, hogy nincs időnk. De ce n-avem timp? Miért nincs időnk? Pentru că noi suntem atât de ocupați cu lucrurile lumii acesteia, Mert annyira foglalatos vagyunk ennek a világnak a dolgaival, încât noi n-avem timp să ne oprim să-i spunem lui Dumnezeu mulțumesc. hogy nekünk nincs annyi időnk, hogy megálljunk és elmondjuk Istennek, hogy köszönöm. N-avem timp să ne rugăm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Nincs időnk, hogy imába megköszönjük N-avem timp Istennek. să ne întâlnim împreună Nincs időnk, hogy egymással și de találkozzunk. aceea És azért le îngrămădim pe toate în ziua sabatului. minden szombat napba szorítjuk bele. Pregătire cu instructorii școlii de sabat. A szombatiskolai vezetőkkel való Și felkészülés ascultați-mă, nu generalizez. nem általánosítok. Cunosc comunități Ismerek olyan unde felekezeteket, instructorii școlii de sabat se întâlnesc în cursul săptămânii și ahol studiază. hétközben a szombatiskola vezetők találkoznak és tanulmányoznak. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca să ne întâlnim sâmbătă dimineața mai devreme. De a legtöbbször úgy történik, hogyha megtörténik, hogy szombaton reggel korábban találkoznak. Întâlnire de tineret în sabat. Szombaton van a Adunare ifjúsági administrativă, találkozó, dacă se poate, tot în sabat. megyei megbeszélések Excluderi szombaton, tot în sabat. Ceartă tot în sabat. tagság megszüntetése Și le szombaton, băgăm pe toate în sabat. veszekedések Că noi, szombaton, ferească Dumnezeu să sacrificăm vreun alt cu timp în cursul săptămânii. és minden szombatba tömörítünk bele, Isten őrizzen egy Și másik napot și elveszítünk ne hétközben. întrebăm, frații mei, de ce nu creștem? És kérdezzük, hogy miért nem növekedünk. Ce ziceți dacă am avea o afacere și am lucra o oră pe săptămână? Merge? Mit szóltok, hogyha van egy vállalkozásunk és egy héten egy órát dolgozunk, működik? O oră pe săptămână. Merge? Hetente egy óra működik? Scrie mare faliment. Kiírhatjuk nagyban, megbukott. O oră pe săptămână. Heti egy óra. Dar asta face majoritatea în poporul lui Dumnezeu. De az Isten népen többségben ezt csinál. Apărem ca într-o minune de la ora 11 la 12 Mint valami csodák megjelenünk 11 órától 12 și noi óráig, credem că cu o oră és mi azt hiszük, hogy egy noi órával mergem direct în împărăția lui Dumnezeu. egyenesen a mennyeknek országába megyünk. Frații și surorile mele, Testvéreim. spuneam și dimineață, Ahogy elmondtam a reggel, definiția nebuniei a bolondság kifejezése este să faci același și același lucru și să aștepți rezultate az diferite. abban áll, hogy csináld ugyanazt a dolgot egyfolytában, és várjál más eredményt. Și iată-i pe acești oameni És íme ezek az emberek, care n-au primit din partea lui Dumnezeu adevărul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu nouă ca akik popor nem advent. rendelkeznek azzal az igazsággal, amit Isten nekünk adott az advent népnek, Bisericile lor cresc. az ő gyülekezeteik növekednek. Dar noi ne mângâiem. Mi simogatjuk magunkat, Ne mângâiem că ei n-au adevărul, frate. hogy nekik nincs az igazság. Așa este, frații mei. Így van. Dar noi îl avem. Nekünk van, Și noi ce facem cu el? és mit csinálunk vele? L-am privatizat. Kiközösítettük. L-am, cum să zic, l-am pus așa între patru pereți, 4 fal közé helyeztük be, în așa fel încât oamenii să nu mai ajungă la el. úgy, hogy az emberek ne jussanak hozzá. Că noi n-avem timp să ne ducem la oameni. Mert nekünk nincsen időnk, hogy Noi elmenjünk az suntem emberekhez. atât de ocupați, Annyira el vagyunk foglalva. atât de prinși în lucrurile lumii acesteia Annyira foglalatosak ebben a și világnak a gondjaiban, așteptăm ca pastorul, predicatorul, misionarul és várjuk, hogy a pásztor, a misszionárus
să facă ceea ce stă în puterea noastră a tuturor să facă. elvégezze mindazt, ami a mi erőnkben is áll. Frații și surorile mele, Biblia ne spune altfel. Testvéreim, a Biblia másképp mondja. Că atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, Amikor Isten megáld, noi ar trebui mai mult să-L căutăm pe mi Dumnezeu. annál inkább kellene keresni. Mai mult să ne punem la dispoziția lucrării sale. Még inkább az ő munkájába legyünk Ia uitați foglalkosak. ce spune Biblia în Deuteronom, capitolul 8, versetul Íme, 17. amit mond az ige a 17. versbe. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Versetul 17, Deuteronom 8. Szerintem no. Da. És ne mondd majd ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szereztenék-e meg gazdagságot, Da? hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdött a te atyáidnak, miképpen a mai napon van. Cu alte cuvinte, Más szavakkal. Dumnezeu spune, nu uita de mine. Isten azt mondja, ne feledkezz meg Dar róla. Biblia ne spune că în mijlocul acestei prosperități a lui Ozia, És az írás azt mondja, hogy a Uziásnak a mindenféle nemű jóságában, Inima jó lui s-a légkörében az ő szíve felfuvalkodott. și l-a pierdut din vedere pe Dumnezeu. És elveszítette az Isten. De ce? Miért? Un motiv a fost. Az egyik ok az Pentru volt, că împăratul acesta hogy ez a király, nu avea timp de studiu cuvântului lui a Dumnezeu. királynak nem volt ideje tanulmányozni az Istennek El igéjét. trăia după o regulă. Neki volt egy rend Eu az știu életében, tot. ő mindent tud, Eu știu tot, nu mai am nimic de învățat. én mindent tudok, nincs mit tanuljak már. Aduceți-vă aminte ce spuneam. Jusson eszetekbe, mit mondtunk. Tânărul acesta a început bine. Ez a fiatal jól Îl indult. cunoștea pe Dumnezeu. Ismerte az Isten. Avea dragostea din tâi. Megvolt benne az első Avea szeretet. experiențe din anii 70, 80, 90 în lucrarea lui Dumnezeu. Voltak tapasztalatai korábbi éveiből. Dar când a ajuns mai sus, De amikor fennebb el jutott, trăia ő azokból nu cu élt, Dumnezeu astăzi. ő nem a mai Istenből élt, El nu spunea pâinea noastră cea de toate zilele. nem azt mondta mindennapi kenyerünket, Dă-ne-o nouă astăzi. add meg nekünk ma, Ci el trăia pâinea care mi-ai dat-o acum 30 de ani. hanem ő abból a kenyérből élt, amit 30 évvel ezelőtt kapott. Îmi ajunge și astăzi. Elég ez is, mára is. Nu exista timp pentru cuvânt, frații mei. Nem volt ide az Isten igéje tanulmázására. În cartea Deuteronom la capitolul 17. A 17. fejezetben, a Mózes Frații 5. mei, priviți ce spune könyvében, cuvântul. Deuteronom capitolul íme 17. mit mond Istennek igéje? Sirenele sună, frații mei. A szirénák szólnak, Și când sună sirenele, és amikor szólnak, dacă ați văzut în imaginile din această săptămână, hogyha láttátok klippekben, oamenii nu se țin de mine și încep și merg pe bulevard de la plimbare. az emberek nem csak úgy sétálgatnak kézen fogva a bulevardon. Când a sunat sirena aceea antiaeriană, Amikor elkezdett szólni a sziréna, dacă nu dai ascultare sunetului, hogyha nem figyelsz a hangra, îți poți pierde viața. elveszítheted La életedet. fel Dumnezeu face și astăzi. Hasonlóképpen Isten ma is Nu így este cselekszik. timp acum de nani cu cubau. Nincs idő ma a ringatásra. Nu este nevoie acum de mesaje care să ne spună pace și liniște. Nem azokat a szövegeket kell ismételjük, amelybe békét és biztonságot hirdetünk. Este nevoie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie rostit în tonuri clare, Arra van szükség, hogy tisztán, egyértelműen legyen felhozva Istenek igéje. cu lacrimi în ochi și în vocea noastră. A mi szemeink könnyel, és a hangunk is úgy szép. Pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie pregătit. Hogy az Isten népe fel legyen készítve. Știați, frații mei, mă gândeam la momentul acesta, dimineața mă rugam. Reggel imádkoztam és gondolkoztam. Mă gândeam la experiența fraților noștri din Ucraina. Gondolkoztam az Ukrajnában lévő testvéreink Și ei au tapasztalatairól. studiat Biblia. Ők is tanulmányozták az Și igét. ei au studiat Cartea Daniel. Ők is tanulmányozták Și Dániel ei au könyvét. avut program de școala de sabat. Ő nekik is volt szombatiskolai Și ei óra. se întâlneau și studiau cu copiii. Ők is tanulmányoztak a Mă gyerekekkel. întreb, Kérdezem, câți dintre ei au realizat
Vajon hányan mérték fel, că în viața lor ha az ő se életükben, pot împlini cuvintele pe care le-au studiat atâția ani? hogy az ő életükben teljesülhet az az ige, amit tanulmányoztak éveken Că keresztül. soț și soție va fi despărțit. Hogy férj feleségtől el lesz választva. Copiii noștri va trebui să-i luăm și să fugim în altă Hogy a parte. gyermekeinket karunkba kell vegyük és fussunk más Unde helyekre. să fugim? Hova fussunk? În Germania poate. Németországba În lesz? Franța poate. Talán În Franciaországba? România poate. Talán Romániában? Dar unde vom fugi? De ahova futunk, Știți cu ce vom fugi? tudjátok mivel Cu futunk? experiența pe care am clădit-o atâția ani de zile. A tapasztalatokkal, amiket éveken keresztül megszereztünk. Este exact ce s-a întâmplat în viața lui Daniel. Pont az, ami történt Dániel A életében. început războiul Elkezdődött a și háború, tinerii ăștia care creșteau în és biserică ezek a fiatalok, akik a gyülekezetben nőttek au fel, fost împrăștiați în lume. szét lettek szórva a világban. Numai 4 dintre ei Csak 4 közülük erau cu Dumnezeu. voltak Istennel. Ceilalți A többiek n-aveau nicio experiență cu Dumnezeu. semmi tapasztalatuk nem volt De Istennel. ce? Miért? Pentru că în timp ce poporul lui Dumnezeu era avertizat, Mert miközben Isten népe figyelmeztetve vin volt, babilonienii, jönnek a babiloniaiak, împăratul de la miază noapte vine, jön a király, vine. jön, Unii au dat ascultare, egyesek hallották, alții au zis, mások azt mondták, prostii. butaság. Frații și surorile mele, Testvéreim, vă spuneam și aseară, az este is mondtam, România Románia, are cea mai mare pondere de adventiști de ziua 7 din întreaga Europa. Romániában található legtöbb adventista Európában. Și dacă Dumnezeu îngăduie aceste lucruri în lume, És hogyha az Isten megengedi ezeket a dolgokat este a în mod világban, special pentru a ne trezi pe noi la realitate, különösképpen azért, hogy minket felébresszen a de a ne valóságra, face datoria într-un timp ca acesta. hogy elvégezzük a feladatunkat ezekben az időkben. Nu vă încredeți în carele NATO, frații mei, Ne higgyetek a NATO szekereiben, în dorința lui Dumnezeu de a aduce lumina pe care noi o ținem de atâția ani. abban a világosságban, amit Isten szeretne elhozni, ami nekünk a tulajdonunkban Când van több éve pastori, már. Amikor pásztorok, predicatori, Predicatori, evangeliști ne evangelișták imploră să trăim pentru Dumnezeu. kérnek, könyörögnek, hogy éljünk Dumnezeu știți ce Krisztusért. va spune? Isten, tudjátok, Nu mit fog vreți? mondani? Nem akartok? Vă ajut eu. Segítek Și én. Dumnezeu are metodele sale. És neki megvannak az eszközei. Și una dintre metodele sale És egy az eszközök a közül, fost acela ca în urma războiului hogy a háború után, să risipească pe poporul său în toate colțurile hogy pământului. szétszórja az ő népét minden földnek minden részére. Ce ne face pe noi să credem că Dumnezeu nu poate face cu noi? Mit gondoltok, hogy miért gondoljuk azt, hogy most már nem tudja megcsinálni velünk? Iubiții mei frați, Testvéreim, Eozia n-avea timp de Dumnezeu. Uziásnak nem volt ideje Isten. El avea timp de livezi, am văzut. Neki volt ideje a El avea timp de ültetvényre. vii, am văzut. Volt ideje a El szőlőjére. avea timp de investit în stupi. Volt ideje, hogy vásároljon 5.000, méheket. 10.000. 10.000, 20.000. Și slavă Domnului, trebuie să lucrăm. És igen, kell dolgozzunk. Dar dacă aceste lucruri ne jefuiesc de cuvântul lui De Dumnezeu, hogyha ez az a dolog, ami minket megfoszt az Isten suntem igéjétől, cei mai nenorociți dintre oameni. a legnyomorultabbak vagyunk az emberek közül. Cartea Deuteronom, capitolul 17. A 17. fejezetben, Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. ime mit mond Istenek igéjét? De la versetul, haideți să citim de la versetul 17. A 17. verstől olvasjuk. Aici Dumnezeu prezintă niște semnale de alarmă pentru alegerea unui împărat. Itten Isten vészjeleket hoz elénkbe, hogy hogyan választanak meg egy királyt. Să nu aibă un mare număr de neveste, Azt mondja, hogy sok feleséget se ca să tartson, nu-i se abată inima, hogy a szíve el ne hajoljon, să nu strângă mari grăbezi de argint și de aur. se ezüstjét, se aranyát feletté meg ne sokasítsa. Apropo, acestea erau cuvintele care trebuia să le citească Solomon din nou și din nou. Ezeket a szavakat kellett volna Salamon újra és újra olvassa. El a zis, eu le știu. Azt mondta, én tudom ezeket. Nu trebuie să le citesc iar. Nem kell még egyszer Ia olvasnom. uite ce spune. Íme tovább mit Când mond? se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoți din neamul leviților. És mikor az ő országának királyi székébe ül, írja le magának könyvbe e törvények mását a lévita papkéból. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, És legyen az ő nála, és olvassa az életének minden ca idejében. să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet,
hogy megtartsa a törvénynek minden igéjét és rendeléseket, hogy azokat cselekedjék. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyafiai ellen. Ce a făcut Ozia? Mit csinált Úziás? Inima lui s-a înălțat. Az ő szíve felfuvalkodott. Care era una dintre măsurile lui Dumnezeu pentru a-l proteja de la mândrie, de la îngânfare, Mi volt az Istennek egyik módszere, ami által meg akart ettől védni? de la cădere? Hogy elessen? Era studierea cuvântului Dumnezeu. Hogy tanulmányozza Istennek igéjét. Și orice împărat care era ales És minden király, ami Cu mâna választva lui volt, az ő kezével trebuia să scrie cartea legii cu mâna lui. le kellett írni a törvénynek De könyvét. ce? Miért? Ca să se întipărească în minte. Hogy be legyen vésve az Nu elméjében. numai că trebuia să o scrie, Nem csak, hogy le kellett trebuia írja, să o citească. hanem kellett, hogy olvasson. În câte zile trebuia să o citească, frații mei? Hány napon kellett În olvasson? fiecare Minden zi. Și aceasta avea să fie protecția lui. És ez lett volna az ő védelme. Ca să nu se înalțe mai presus de frații săi. Hogy fel ne fuvalkodjék. Dar Ozia n-a avut timp de așa De ceva. Uziásnak nem volt El ideje. era deja prea bogat. Ő már túl gazdag volt. El deja era mult prea înțelept. Ő már túl bölcs volt. El deja se uita la tot ce avea în jurul lui. Ő nézte, hogy mi van körülötte. Și aici este pericolul, frații mei. És itt a veszély. Este exact pericolul Laodicei. Itt a laodiciai veszély. Sunt, ajutați-mă, Gazdag bogat, vagyok, m-am meggazdagodtam, îmbogățit și nu duc lipsă de, és semmire nincs szükségem. nu duc lipsă de nimic. Frați și surorile mele, Testvéreim, aș vrea să fac o aplicație acum la sfârșit. szeretnék itt a vége fele egy... Mă gândeam că Cselekedni. în această dimineață Arra gondoltam, hogy ezen a reggelen voi epuiza acest studiu, kimerítem ezt a tanulmányt, dar cred că cu ajutorul Dumnezeu îl voi continua după amiază. de úgy érzem, hogy délután is időt kell szálljunk Totuși erre. Dumnezeu îmi spune să ating o altă direcție. Mégis Isten azt mondja, hogy egy más irányt kövessek. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Megkérdeznélek benneteket. Cunoașteți pe cineva în Sfânta Scriptură Ismertek valakit a Szentírásban, care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu aki vétkezett Isten ellen, și în inima lui és az ő szívében s-a înălțat chiar împotriva lui Dumnezeu, felfuvalkodott, és Isten ellen ment, nutrind mândrie? büszkévé válván. Știți cine era acesta? Tudjátok, ki volt ez? Era Lucifer. Lucifer. Priviți ce spune Biblia în cartea Ezechiel. Íme mit mond Istennek ígéje Ezékiás könyvében? Ezechiel, capitolul 28. Ezékiel 28. Priviți ce spune cuvântul aici. Íme mit mond itt Istennek ígéje? Ezechiel, capitolul 28 și vrem să citim de la versetul 12. 12. verstől. Ezékiel 28, Spune 12. așa. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Így szól az Úristen. Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Te volál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Subliniați plin de înțelepciune. Húzzátok Plin de alá frumusețe. teljes bölcsességgel, Stăteai szépségben. în Eden, Édenben, Isten grădina lui kertjében Dumnezeu, voltál. și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, Rakva volál mindenféle cu drága kövekkel, sardonix, cu topaz, topázzal, cu diamant, cu jáspissal, crisolit, cu táskővel, onix, cu onyxal, iaspis, cu berindussal, safir, cu zafirral, rubin, cu gránattal, smarald. szmaragddal. Wow! Așa era înveșmântat Lucifer. Így nézett ki, így volt felékesítve Lucifer. Tot felul de pietre scumpe care erau puse pe el. Mindenféle drága kövek, amelyek rá lettek helyezve. Versetul 14. 14. vers. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scântuietoare. Valál felkent oltalmazó kérub, és így állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál tüzes kövek közt jártál. Versetul 17. 17. vers. Păcatul lui Lucifer. Lucifernek a bűne. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Szíved felfuvalkodott Ți-ai szépséged miatt. stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Megrontottad bölcsességedet De fényességedben. aceea te arunc la pământ A földre vetetlek
te dau priveliște împăraților. Királyok előtt átadlak szemök gyönyörű. Care era păcatul care a apărut în inima lui Lucifer? Mi volt az a bűn, ami megjelent Lucifer szívében? Ce spune Biblia că s-a întâmplat cu el? Mit mond a Biblia, mi történt vele? Biblia spune că el s-a îngânfat, Azt mondja, felfuvalkodott, s-a mândrit büszkévé vált. și acest păcat a condus la căderea lui. És ez a bűn vezette őt a veszésre. Vedeți dumneavoastră, Biblia subliniază că Lucifer era un heruvim A ocrotitor. Biblia aláhúzza, hogy Lucifer egy védő kérub volt. Pe capacul ispășirii, A bizonyság ládáján da? Erau doi heruvim cu aripile întinse két kérub volt kinyújtott și szárnyakkal, în mijlocul celor doi heruvim, știți és cine era? közöttük tudjátok ki volt? Era Shechina. A Sekina, Era slava lui Dumnezeu. az Isten dicsősége. Prezența vizibilă a lui Dumnezeu în sanctuar. Isten látható jelenléte a szentében. Și de acolo Szentek înțelegem un lucru. szentjében. És innen megértünk egy dolgot. Lucifer nu era orice fel de înger, Lucifer nem akármilyen ci angyal volt, era îngerul care stătea în imediată apropiere a lui Dumnezeu. hanem ő volt az az angyal, aki ismét közvetlen közelségében volt az Istennek. El fusese primul înger creat de Dumnezeu. Ő volt az első angyal, amit Isten teremtett. Biblia spune desăvârșit în frumusețe, Azt mondja a Szentírás, hogy szépségében plin kimondhatatlan de volt. înțelepciune. Bölcsességgel Știți care teljes. era datoria lui? Tudjátok, mi lett volna az ő Ce feladata? lucrare avea Lucifer de făcut? Milyen munkát kellett volna elvégezzen? El trebuia să prezinte planurile lui Dumnezeu Ő be kellett volna mutassa Istennek terveit. celorlalți îngeri. Mind a többi angyaloknak. Și acum imaginați-vă dumneavoastră. Képzeljétek el. Vă aduceți aminte când Moise stătea în prezența lui Dumnezeu? Jut eszetekbe, amikor Mózes Isten jelenlétében volt? Ce se întâmpla cu fața lui Moise când stătea înaintea lui Mi Dumnezeu? történt Istenek ábrázatával, arcával, amikor Isten jelenlétében volt? Biblia spune că fața lui strălucea. A Biblia azt mondja, hogy ragyogott az ő arca. Acum, acest înger, Ez az angyal, plin de pietre scumpe, telve mindenféle drága kővel, stă înaintea luminii lui Dumnezeu. Isten fényessége, világossága előtt áll. Și acum, exact cum se întâmplă atunci când razele de soare lovesc într-un cristal, Pont úgy, mint amikor a napnak sugarai egy kristályba reflectând lumină sugároznak, în toate părțile. az a kő szerte szétszórja a fény. Vă imaginați cum arăta Lucifer stând în prezența luminii lui Dumnezeu? El tudjátok képzelni, hogy nézett ki Lucifer állva Isten szépsége, Numai că el a dicsősége făcut o előtt? greșeală. Csak hogy ő elkövetett egy hibát. El s-a gândit Ő azt gondolta, că lumina aceasta pe care el o avea hogy ez a fény, ami neki volt, era a lui. az övé. Și acum, în timp ce se găsea între ceilalți îngeri, És most, amikor a többi angyalok közösségében volt, când vedeau cum el strălucește, amikor a többiek látták, hogy ő ragyog, cu câtă admirație el era privit, mennyire tisztelettel nézték őt, Lucifer l-a pierdut din vedere pe Dumnezeu. Lucifer elveszítette a figyelméből Isten. Ca fiind dătătorul oricărui dar bun. Mind, aki minden jónak az Și el s-a adományozója. gândit, știi ceva? És ő azt gondolta, Eu tudjátok chiar mit? merit această apreciere. Én tényleg megérdemlem Și ezt a... comparându-se pe sine, És magát ascultați összehasonlította. frații mei, comparându-se pe sine És magát összehasonlította cu ceilalți îngeri din jur, a többi angyalokkal, akik körülötte voltak, el s-a văzut pe o poziție mult mai înaltă. ő magát egy magasabb pozícióba találta. Dar dacă Lucifer s-ar fi întors De hogyha Lucifer megfordult și s-ar volna, fi uitat la Dumnezeu és Istenre tekintett și ar volna, fi realizat că lumina aceea pe care el o răspândea és megértette volna, hogy az a fény, amit ő áraszt, nu era rezultatul lui, nem az ő eredménye, ci era binecuvântarea lui Dumnezeu, hanem Isten áldása, Lucifer ar fi rămas, el ar fi rămas de partea lui Dumnezeu. ő, Lucifer, az Isten mellett maradhatott volna. Dar el și-a luat ochii de la Dumnezeu. De ő szemeit levette, N-a mai tekintetét privit cu megszüntette. recunoștință la Creator Nem nézett hálaadással a Teremtőre, și s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. és felkelt ellene. Frații mei, păcatul n-a început în univers Lucifer fumând. Kedveseim, nem úgy kezdődött a bűn, hogy Lucifer dohányzott. Lucifer nu s-a apucat de consumat alcool în cer. Nem fogott neki alkoholt használni. Ce a apărut în inima lui? Mi történt az ő szívében? Mi jelent ott meg? Mândria. Büszkeség. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață. Szeretnélek megkérdezni benneteket ezen a reggelen. Există în inima noastră mândrie? Van a mi szívünkben büszkeség? Există în inima noastră înălțare de sine? Van a mi szívünkben
Felmagasztalás. Există în inima noastră gelozie. Van a mi szívünkbe féltékenység. Există în inima noastră luptă pentru o poziție mai privilegiată decât a altora. Van a szívünkben egy olyan érzés, hogy harcoljunk valamiért, egy magasabb pozícióért. Frații mei, Testvéreim, Dumnezeu a spus aceste lucruri nu pot fi în cerul meu. Isten azt mondta, hogy ilyen dolgokkal nem jöhettek az én országomba. Înțelegeți dumneavoastră de ce deșteptarea și reforma? Értitek ti, hogy miért az ébredés és reformáció? Nu înseamnă numai schimbarea formelor, frații mei, exteriorul, Nem csak a külső megváltoztatásáról szól, ci înseamnă schimbarea inimii. hanem a szívnek a Noi ne protejăm megváltoztatásáról. de atacurile astea din afară. Mi védjük magunkat a külső Dar ce támadásoktól. facem cu aceste pofte care se războiesc cu sufletul De mit nostru? csinálunk ezekkel a kívánságokkal, amelyek harcolnak a mi lelkünkkel? Dorința lui Dumnezeu pentru noi toți Az Isten akarata a mi irányunkban. este să ne îndreptăm ochii spre Dumnezeu. Az, hogy mi a tekintetünkkel kövessük Istent. Frații mei, Lucifer s-a uitat la ceilalți îngeri Testvéreim, Lucifer a többi angyalokat și el nézte. s-a gândit că este într-o poziție mult mai bună decât És ceilalți. az ő szemszögéből nézve azt gondolta, egy jobb pozícióban van, mint a S-a többiek. văzut pe sine mai bine Jobbnak látta magát, și mint a în többi. felul acesta És eképpen el a căzut. elesett. Întrebare. Kérdés. Noi astăzi Mi ma putem să facem greșeala a ne compara pe noi cu ceilalți din jurul nostru? veszélyeztet minket az a tévedés, hogy magunkat másokkal hasonlítsuk össze? Eu sunt mai bun decât X. De ce? Én jobb vagyok, mint X. Pentru că eu nu. Și gândiți-vă dumneavoastră. Mert én nem, és gondolkozzatok Dar ti rajta. Dumnezeu spune, De Isten azt dacă mondja, ți-ai ridica privirea puțin mai sus hogyha kicsit fennebb emelnéd a și tekintetedet, mai vedea pe mine, és meglátnál viața engem, mea, az én életemet, caracterul meu, az én jellememet, să vă vorbesc practic. beszéljek praktikusan. Pentru aceia dintre noi care ne gândim că reforma sanitară înseamnă doar consumul de carne. Azok számára, akik azt gondolják, hogy az egészségügyi reform csak a húsból áll, Puneți mâna pe dietă și hrană. vegyétek kezetekbe az étrend és Și táplálkozást, multe dintre prăjiturile pe care le facem, nu o să le mai facem. és sokat azokból a süteményekből, amiket készítek, nem még Că acolo fogjátok scrie készíteni. mare. Mert ott a írja nagyban. Amestecul de ouă, Összekeverve a Zahăr, tojás, a cukorral, lapte, a tejjel, e mai primejdios decât consumul de carne. veszélyesebb, mint a húsnak fogyasztása. Dar noi ne-am oprit aici. De mi megálltunk itt. Că noi le știm pe toate. Mi mindent tudunk. Înțelegeți dumneavoastră? Értitek? Noi ne gândim că știm tot, ne-am oprit la o limită. Mi azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, megálltunk egy helyen. Și nu ne mai comparăm cu Dumnezeu. És nem Istennel hasonlítjuk magunkat, Noi ne comparăm cu oameni. hanem emberekkel. Dar dacă împăratul Ozia Hogyha Úziás király ar fi pus mâna pe cuvânt, kezébe vette volna az igét, ar fi avut experiența acelui împărat. annak a királynak a tapasztalatával élt volna, Spune Biblia că a găsit cartea legii în templu. amelyikre azt mondja az ige, hogy megtalálta az Istennek igét a Când templomban, au luat-o și au citit-o înaintea lui. és amikor felvette és a nép előtt elolvasta, Spune că n-a auzit împăratul și a sfâșiat hainele. azt mondja, hogy amikor hallotta, hogy mit olvas, ez a király szétszibált a Și a ruháját, început să plângă. és elkezdett sírni. De ce? Miért? Pentru că și-a dat seama Mert rájött, că este foarte departe de Dumnezeu. hogy nagyon távol van Isten. Frații și surorile mele, ascultați-mă cu atenție. Testvéreim, figyeljetek jól! Eu am venit din Ortodoxie, Én az ortodox egyházból jöttem, dar vă spun un lucru. de elmondok valamit. Indiferent ce fac pentru Dumnezeu, Mindegy, hogy mit teszek Istenért. dacă iau orice volum din mărturii, Bármilyen kötetet veszek a bizonságtételekre, 9, 8, 8, 7, 7, citiți oricare volum bármelyiket și vă olvassátok, uitați la ce spune Dumnezeu és nézzétek, mit mond Isten, și la ce facem noi. és mit csinálunk mi. Știți ce vom vedea? Tudjátok, mit fogunk látni? Nici măcar nu ne apropiem de ce vrea Dumnezeu să facă. Meg se közelítjük azt, amit Isten akarja csinálni. Și atunci mândria asta omenească, És akkor ez az emberi büszkeség, pieptul ăsta care e scos în față, ez a mell, ami ki van, că noi suntem hogy cineva, mi vagyunk valakik, ar trebui să lăsăm poziția și atitudinea. szépen vissza kellene húzódjon. Frații și surorile mele, Testvéreim, vă întreb pe dumneavoastră, megkérdezlek, de ce Lucifer nu s-a mai putut pocăi? miért Lucifer nem tudott megtérni? De ce? Miért? De ce spre deosebire de Lucifer, Miért? nouă oamenilor ni s-au încredințat mii și mii de ani? Miért Luciferhez hasonlóan
nekünk embereknek 1000 és 1000 év pentru adatot ca noi să luăm o hotărâre. ahhoz, hogy mi hozzunk egy határozatot. Dar pentru Lucifer n-a mai fost timp. De az ő irányában nem volt több idő. Știți că spune în cartea Istoria Mântuirii, A Megváltás története című könyvben spune că mondja, la un moment dat hogy egy bizonyos a időben început o ceartă între îngerii lui Lucifer cu Lucifer. elkezdődött egy viszály az Isten angyalai és Lucifer angyalai között. Și Lucifer fiind într-o parte, Lucifer egyik oldalán lévén a văzut ce se întâmplă între îngeri. látta, mi történik az angyalok Și között. spune a avut o rugăminte És azt mondja, volt egy și kérése. a rugat frumos Megkérte szépen, să coboare Iisus Hristos, hogy Krisztus jöjjön le, să vorbească cu el. hogy beszéljen vele. Și a spus, És azt mondta, Doamne, Uram, lasă-mă înapoi în cer. engedj vissza a mennybe. Și știți ce spune profetul? És tudjátok, mit mond a profétanő? Spune că Iisus a început să plângă. Jézus elkezdett sírni, Și a spus așa, és ezt mondta. Lucifer, Lucifer, nici tu nu știi te sem tudod, cât de departe milyen messzire, ai ajuns împotriva ta, împotriva lui Dumnezeu în inima ta. milyen messzire távolodtál el a te szívedben Istentől. Vedeți, dumneavoastră, Lucifer dorea binecuvântările cerului, Látjátok, Lucifer várta az Isten áldásait, dar el nu dorea de nem caracterul akarta, cerului. nem akarta a menny jellemét. El plângea consecințele păcatului. Ő sírt a bűnök miatt. El plângea pentru durerea din Ucraina. Sírt az ukrajnai fájdalmak miatt. Dar poporul Advent De az advent nép nu plânge compromisurile care de ani de zile ne țin pe pământul acesta. nem sír azokért a megalkuvásokért, amik évek óta ebbe a helyzetbe tartanak. Frații și surorile mele, Testvéreim, Lucifer Lucifer este un bun simbol egy jó szimbóluma al adventiștilor de ziua 7, az adventisták része. care stau cel mai aproape de lumina lui Dumnezeu. Akik a legközelebb vannak az Isten ascultați-mă. világosságához, és hallgassatok În meg. timp ce lumea Miközben a világnak va mai avea timp még lesz să ideje, stea în fața unei lumini hogy egy fény előtt pe álljanak, care poate n-a auzit-o niciodată, amelyet talán nem hallottak soha, noi stând atât de mult în fața luminii, mi ülvén olyan sok időt a de világosság előtt, atâția ani, annyi éven keresztül, inima noastră a mi szívünk se va împietri megkeményedik. și Dumnezeu nu va mai putea face nimic. És Isten nem tehet semmit többet. Înțelegeți dumneavoastră pericolul în care noi ne găsim? Értitek a veszélyt, amiben vagyunk? Noi suntem cei care suntem cel mai aproape de lumină. Mi vagyunk azok, akik a legközelebb vagyunk a Noi fényhez. ne asemănăm cu Lucifer. Mi hasonlítunk Nu Luciferhez. știm pentru cât timp a stat Lucifer în prezența luminii lui Nem Dumnezeu. tudjuk, mennyi időt töltött el Lucifer Isten Dar fényében. Dumnezeu nu mai avea ce latura caracterului să-i prezinte De Istennek már nem volt, hogy melyik a jellemének melyik részét mutassa be neki. ca să-i mai apeleze la inima lui. Hogy még megérintse az ő szívét. Cerul epuizase orice metodă, nu mai era nimic. A mennyország mindent rendelkezésére bocsátott, nem maradt semmi több. Eu mă întreb pentru noi. Én felteszem a kérdést magunk Ce să mai részére. facă Dumnezeu pentru noi, frați? Mit tegyen még Isten értünk? De aceea citim în cartea Apocalipsei. Azért olvasok a jelenések könyvében. Dumnezeu trage linie Isten vonalat și húz, spune pentru că ești bogat, és amiért azt mondta, hogy te-ai gazdag vagy, îmbogățit, meggazdagodtál, nu duci lipsă de nimic. semmiben sincs szükséges, Dumnezeu spune și nu știi. és azt mondja az igaz, hogy te nem Te tudod. auto-înșeli și Becsapod nu magad, știi. nem tudod. Spune Dumnezeu, Azt mondja az Isten. am să te vărzi din gura mea. Kihánylak, azt mondja a helyes Nu fordításban. poți să verzi din gură dacă nu ai în gură. Tehát azt jelenti, hogy ha kihányod, akkor a benned van. Ca să înțelegem ce înseamnă ca Iisus să ne verse din gură, Hogy megértsük, mit jelent ez, trebuie să știm ce înseamnă ca Hristos să ne aibă pe buzele Lui. mit jelent az, hogy Krisztusnak a száján legyünk. Iisus spune în cartea Szájába. Matei, És Jézus azt mondja Máté Capitolul evangéliumában, 10, 10. fejezet, versetul de la 38 în jos, 38-tól, îi spune, pe acela dintre voi azokat közületek, care mă va mărturisi înaintea oamenilor, amelyek az emberek előtt bizonyságot tesznek rólam, îl voi mărturisi și eu înaintea lui Dumnezeu. bizonyságot teszek afelől az én atyám előtt. Cu alte cuvinte, Más szavakkal, când Hristos ne va scoate din gura sa, amikor Krisztus kivet az ő szájából, asta înseamnă că Azt ușa jelenti- Harului pentru noi s-a hogy a kegyelem ajtaja számunkra bezáródott. Și care e condiția cea mai dureroasă? És melyik a legfájdalmasabb feltétel? A tot suficiența, A minden megelégedettség, mândria. büszkeség. Noi știm tot,
Mi tudunk Noi mindent, cunoaștem tot, mindent ismerünk, noi avem tot. mindenünk megvan, Dumnezeu spune și nu. és Isten azt mondja, és nem tudod. Iubiții mei, frați și surori, Kedves testvéreim, anul 2022 a început, 2022-es Nu așa év cum am elkezdődött, nem pont úgy, ahogy mi vártuk. anul 2021 s-a scurs în veșnicie. A 2021-es év a feledésben múlt. Un an în care am pierdut foarte mulți dintre cei dragi ai noștri. Egy olyan év volt, amikor sok drága lelket elveszítettünk. Cine știe Ki tudja, ce vom vedea în acest an? mit fogunk látni ebben az évben. În anul morții împăratului Ozia, Uziás király évének, halálának évében Isaia Ézsaiás a văzut pe Domnul. meglátta az Istent. Aceasta este rugămintea mea pentru mine Ez az én imádságom magamért, și pentru dumneavoastră, frații mei. titek értetek, Priviți la El. nézzétek őt. Nu vă mai ascundeți în spatele unor oameni. Ne bújjatok meg valamely emberek háta Nu mai mögé. vă uitați la lideri, Ne nézzétek a vezetőket, la oameni az embereket, și vă măsurați cu ei. és hasonlogassátok magatokat velük. Haideți să ne măsurăm cu Domnul Isus Hristos. Gyertek, hasonlítsuk össze magunkat Jézus Krisztussal. Amin? Amen. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Isten segítsen erre. Amin. Amen.